بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Pumatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na inabutan sin suara ini. Amin masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuudha bunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniw sin Allah Ta'ala in kakahinang iwan iyammalan in bariman usog iwan bariman babae. Dahil nga umat na kauna sambil pahin napusan wala na pinda in pangikat nila iwan sin ammal nila. Dahil nga sa wabiyad to in mga sila nasabot bariman usog iwan bariman babae. Amin papasinguran ka to taniw sin Allah Ta'ala
Sabab kal na kanungnungan iwan kalasahan sila sinallahu ta'ala dahil hadunya sambil paadlaw akhirat. In ganap pangadya ni atud na mo maun padarat sing kamu. Ayat ha suratul Ma'idah. Ayat hikakay man taglima. Paayat hikakay man tagunong. Adapun impangadyan na to di halawm sin ayat ini. Pag makuyag salta kakuyagan hantara sing kita niyo. Dahil nga kabuhi dunya aula na kabuhi adlaw kana. Mga anak po atiranan, magkagunahan kita niyo sa rayaw-rayaw kabuhi. Muplihu na fid dunya wa faizuna fil akhirah. Magkagunahan kita niyo sa rayaw-rayaw kabuhi dunya. Damik kiyan magkagunahan kita niyo paruntungan adlaw kana tutungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tayong hukantan niyo impalman sinallahu ta'ala. Aula na hitaw na to pabigdigan tong taniyo amalan sing kabuhi. Palman si mahasut si mahatinggi. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sa bunnal tuod tanto. In kalasahan sin Tuhan iwan bagay sin Allahu Ta'ala. Bang kalasahan niya na. Bang bagay niya na tabangun niya. In bagay sin Allahu Ta'ala. Iwan sin Rasul niya. Walladina amanu. Mga anak po. Magkagunahan kita niyo hato na sabot. Subay bagay kita niyo sin Tuhan. Subay kalasahan kita niyo sin Tuhan. Ikarua, subay bagay kita niyo sin kanabihan iwang karasulan. Aula na ingkahinapusan nabi iwan rasul. Nikatu subay bagay na to. Iwan malasakato tanyo yung mga bar-iman usog. Iwan bar-iman babay. Hangkanyad to siyabot sinallahu ta'ala ipatumtum kato tanim. Sabab sintutumpukan. Hika isa. Di hipabagay kato tanyon Yahud. Di dahi pala sa kato tanyon Yahud. Di karuawan Nasara. Iban sim mga sila Majus. May tayad to. Sabab kal na inasabot yan. Yagmulkaan sinallahu ta'ala. Inasabot yan. Amoy nagdeploy hakatiling kalsin dunya ni sinsabarang mangi. Mangi pamarinta. Mangi pag-usaha. Mangi pag-ibadat. Mangi pangaddatan. Sila ini nagpasaklag. Hawabaw singgumi. Simulang hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sa babiyan tiyag sinallahu ta'ala yung mga bariman. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Bariman usog, iwan bariman babait. Wala pa natatalo simbeta sintuhan. Yan papanagnaan tema nila na. Unin tema nila, amin pawaita sinallahu ta'ala panglangi kanila. Ay niuraha magbakay. In Yahuding, in Nasara, iwan si mga sila Majus, iwan si miyakad kanila. Maita, yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Liupo nila yung sara sintuhan. Di sila mabaya. Magad sing kabayaan, sintuhaning kabayaan nila, amoy napikil nila, amoy natali nila, amoy napangadji nila, amoy nakanal nila. Kaya baitaan sinallahu ta'ala in ummatay na pusan ini, ay niyo sila raha magbakay. Innama waliyukumullah. Sumagawa, Allahu Ta'ala, iwan sin Rasul niya, iwan sin mga bariman. May tayad tu bariman. Yukimuna salah. Sababin sila yan malano. Sababin sila yan sutsi patuhan, malano ababaw singgumi, di maghinang sing kalumuan, di manglubos sing sara sinallahu ta'ala, sagawa, pihakay nila insara sinallahu ta'ala, hatiap-tiap siulakan din kanila. Yukimuna salah. Intao nagsasambahayan, sutsi siya patuhan, sutsi siya patao, sutsi pagkaon niya, sutsi pag-inom niya, malano ang katan pakaradyaan niya, sabab mag-alup inipon iwan tagipon. Pasandungan yun na masanato ini mga tuwa. Ula pa yun kao sindayaw sinhamot, sila na mahamot niya. Antara sintaw iwan tao. Inhamot niya antara niya iwan sintuhan, wala piya kay sintaw. In nagpakaira, bariman usog, iwan bariman babae. Yukimuna salah. Tindog nila yung sambahayang hakabayaan sinallahu ta'ala. Tindog nila man yung sambahayang hakabayaan sinallahu ta'ala, marayaw sila patuhan, marayaw sila papagkahin nila, marayaw sila riha babaw singgumi. Napasandungan na tuan, habaran mo yung biyayta sintuhan hayat ini. In sumunod, wayo tunadjaka. Papasinguran ka tutaniyo yung mga sila ini, timuyo nag-usaha, hausa kabayaan sintuhan. Ampa sila makapagtabarro haupat. Ampa nila kanapakahanin pamini nila. Ampa nila matawangin miskin nila. Ampa nila matawangin barhajat kanila. Ampa nila matawangin kiugdan sing kasusahan kanila. Ama sa nato ini, mag-isa-isang tao. Hindi siya makakasanyangan bang isa-isa niya.
Siya pa'y mamingit, siya pa'y magkawa, siya pa'y di saan makaya niya. Dahil nga sa babyan, ini pa ba kay kato, ini pala sa kato, sin nagpapanjari kato, amin niya sabutin ni. Sabab, yaon doon kanila in pagtulong iwan pagtabang. Aula-aula na haumat tinapusan sa taod-taod-taong. Inumat na kauna tiyo-tiyo. Ampain umat ini sa taod-taod umat sarawa sa taod-taod pagkaon, sa taod-taod pag-inom, sa taod-taod pakayan. Tianda sin umat na kauna tiyo-tiyo, in umat ini tianda sa mataod di makapas. In nakapas da amura im mga sila bariman. Yung tunadya ka, nag-usaha sila hatiranan kabayaan sintuhan. Ampa sila makatunay sing kabayaan sintuhan. Ampa sila makadipusit karayawan. Ampa sila makatao karayawan. Laway ring hamiskin, laway ring ha mga tao malamma, laway ring ha mga tao barhajat, laway ring ha mga tao magkakukunahan kaniya. Wahu murakiun. In sila yan. Ialop nila, in jasad nila, in ginhawawaran nila patuhan. Iandok nila, in kabuhi nila harap pakabayaan sintuhan. Wala sila simujud panapso nila. Wala sila rimuko pasujud nila, pakabayaan nila. Sarawa simujud sila hakabayaan sintuhan. Rimuko sila hakabayaan sintuhan. Aturan yun ang tawyaw, simujud hakabayaan nila. Rimuko hakabayaan nila. Nahiluhala inggumis. Dahil nga sa babiyan, mga anak ka po, ay kita niyo mutas dengan mga bariman. Wa man yatawalla Allah wa rasulah. Na hisiyo-siyo parman sin Allah Ta'ala. Magad sila simbeta na mo yan. Hari sila imibuga Yahudi ban Nasara, iban na Majus. Iban simyakad kanila. Wa man yatawalla Allah. Hisiyo-siyuin tao. Harap niya pakabayaan sin Allah Ta'ala. Liyasanin Allah Ta'ala lawin la sa kanya sin Tuhan. Tabangun siya sin Allah Ta'ala. Iban sin Rasul niya. Iban sin mga sila bariman. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Himyagad hakabayaan sin Tuhan. Mang daraog di pagdaogon. Diaog na kausin hansam mo. Diaog na kausin lalim mo. Diaog na kausin sahawat mo. Diaog na kausin napso mo. Diaog na kausin suara mo. Wala nang daog yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Imbar iman, kauhan takupat kajam, natutug ibambati halawang pardaw ba. Maita, kiyaro siya kabayaan sin Tuhan. Liaul siya kabayaan sin Tuhan. Ampay bukon bar iman. Liaul hakabayaan sin napsu niya. Liaul hakabayaan sin syahwat niya. Kiyaro hakabayaan sin napsu niya. Kiyaro hakabayaan sin syahwat niya. Amwad to mga anak kapuin ayan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Hindua. Siya taod niya yung panghinduaan niya. Pabaran niya, paahli niya, aula-aula pa umat niya.
magkarunahan kita niyo sindua ayat to. Sa wala na to, piyang hindua apabaran na to, paahli na to, papagkahin na to. Sa kita niyo mang lagmang durwa Sin indua aya undeng ha mga ibadat sin tiap-tiap sula ka. Firman sin Allah Ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Pangayo kamu suhud. Tumagawa, apabila kamu mangayo suhud, harap niyo marikaku. Tuhan ginis-ginisan na yung pangayoon sin tao. Tao maghaji, amoy mga hagyad to halom sin Kaaba, halom sin Makkah. Yalaw nga bulawan, bang di na masapo, misan na kumanli, mabianon ha, ang pahikarin 5 paun. Ang panarumuha barakat Makkah, barakat Madinah. Simpiakad to sadya siya sintuhan palugal yaon, imbarakat din nga Tuhan. Ud'uni astajib lakum. Firman sin Allah Ta'ala, harap niyo marikaku mangayo. Inatulan biya ini. Ay kau maginang sinatulan kabayaan mo. Makita kau bulihag biya lo pabulawan sa puhon mo. Ayaw. Harap patuan. Ud'uni, harap niyo marikaku. Astajib lakum. Yarim pangangayuan niyo patuhan. Wayroon doon kaniyo. Wayroon doon halugal yan. Magbak sa kita ron halugal yan. Magbak sa kita ron na time yan. Ud'uni astajib lakum. Saan yung mga tuhan? Na, unuin piyang Hindu asin junjungan alayhi salatu wassalam. Mainkan bang mo at turun di pagkakunahan sa piyang Hindu niya. Sarab kaya ingatan niya juma to huling zaman, amunin masanatoy. Upat tuhanin taon. Uno yan. Allahumma inni a'udhu bika. O Tuhan na mo, mangayo kami, suhud kay mo, tampani kami. May mangayo ko tampan, di mo nakakausan tampan na nimbaran mo. Bang muri nakakausan tampan na nimbaran mo, in anak muri da, in apo muri da, in kauman muri da. Nagliiliin tao, naglammalammain tao. Subay na, rimaragpak na. Naunin piya ngayon ni ng biluan, A'udhu bika min fitnatil mahya. O Tuhan na mo, tangkisan kami, dahil hapit na sing kabuhi. Hapitan na yung kabuhi, Tuhan, amulong ni mas-mas nagpapanaw yaon, taod sa ulong nin tunang. Kuhan, Tuhan, bang maiyan bihad to? Kaya nung takulong na kahawa. Min fitnatil mahya, o Tuhan na mo, mangayo kami kay mo suhud, diaak mo kami mangayo, singuran na mo, impangayo sinabi na mo, hinduan kami mangayo, tampani kami, dahil hapit na sing kabuhi, mga tuan. Di na maambatimpit na sing kabuhi. Sasakatan sadya, nikmat dihil sintuhan sa nahinang pitna. Dahil hindi hasambuangan, magpasyal pa Manila. Sasakatan, doon nata sasakatan niya matu. Kaya pitnahan ng kabuhi, unim maknasimpit na, wala nakakarayawan. Hindi magpagpakabuhi niya, hapanawan siya, iwan halumbay niya,
iban halaw masjid niya, iban halaw dagangan niya, fitnah. Yan mga tuan. A'udzu bika min fitnatil mahya. Tanpa ni kami utuhan namo sa babiyarin na imbiyay tak sinabi namo fitna na yung kabuhi. Imangi fitnahan sin ama inanak. Inanak ko yan launahan, samdeng ka ako. Naon banghan samdeng kay mo uno yan. Fitna sing kabuhi, dahil din yung fitna rin nga Yahudi ban Nasara. Bang magpantalonin Yahudi ban Nasara, pirit din pantalonon nila. Di na naturun, kabayaan kaon sinakaman nila at tawabukon. Kaya naturun, amulaong niya in litis, amulaong niya in bago, amulaong niya in branded. Kaya fitnahan ng kabuhi niya si Yahudi, iban Nasara, iban si Majus. Suratul Fatiha sa jawang nato diungdungan. Ghairil maghdub. Yung maghdub, kaastulan sintuhan. Piyak mumulkaan sintuhan. Himinang sing kalaungan, sinyaunin, kasabun nalan ibang kaadilan. Nagpatilibon na kao. Sa kahawa mo sumambahayang parno, sa kahawa mo sumambahayang, sa kalinag aktual man, 5 mood dakaw, live dakaw iwansin sila. Patauron na to, a'udzu bika min fitnatil mahya. Fitna sing kabuhi, wala kya pipitnahan, wayroon, kya ratungan ngi, ingumi biya singi hamasana to ni saplang. Dahil nga sabab yan, hihinduan kita niyo asal panghindua. Sa kalipagamahan sinta yung guru yan tulong na blackout, tuwing namin siya nagdua. Blackout kuno. Sinsuwain, tiap-tiap siulakan, manghindua siya, kawantag upat ka dyan patuhan. Bangin Allah Ta'ala, nagdaat, panghindua akamu, kaastulan sintuhan hindi mga yukdua. Naasuhan at tuwanin baran mo, kakuyakan kau sintuhan ito kaastulan. Injawab niya, bang kau rin mga yukdua. Sin ikaw hindi mga kau mangdurwa akay mo, baldo sa kau. Kaastulan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kala dakula sa inisa, para kala makaan na masanato ini. Sabab wala hiyati marayaw. Mga anak ka po, manganal kita niyo marayaw. Wala lalilingog imano siya hakumibya silingog hamasanato ini. Global inlingog. Nagdasing kalingugan, liarak si Yahudi, iwan Nasara, iwan si miyagad kanila yung kabayaan sintuha. Dahil nga sabab yan, ay kita niyo mutas, di nga mga bariman usog, iwan bariman babae, nang hindua kauhan tagupat ka dyan patuhan, Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya. O Tuhan namo, di namo dakarausan, di ako kami papangayoon, piyang hindua sinabi namo, tangkisan kami ring hapit na sing kabuhi. Di kapit na hanin ama pa anak. Di kapit na hanin dua magtiyaon. Di kapit na hanin bata-bata. Di kapit na hanin taumaas. Ini karua. Wa'udzu bika min fitnatil mamat. Kaya nga yung fitnah kabuhi, iban fitnah kamatay. Uy, miyamatay na kaya pipitnahan pahuon.
Nauno to dimpit na hataw miyatay. Di agaron in kabayaan sintuhan hataw miyatay. Aun atulan sinta ubuhi, aun atulan sinta umiyatay, hinangun sinta ubuhi, kaya pipit na hanin buhi, kaya pipit na hanin tao, yadto na halawang simpakubulan niya. Tumadlaw, aun dumatong kanya mangi. Halawang pakubulan niya. Dahil halawang bahay niya. Dahil halawang singkauman niya. Dahil halawang simpagula niya. May ta. Sabab, wala niya naranag bakayin Tuhan niya. Wala niya naranag kasila sa imbar iman pagkain niya. Na Tuhan. Pagpatay, tuknaan na simbakay-mbakay. Bukon kaari pangayuan doa. Matawd ng kaya sa kupantay ni. Bangaon mapatay, sambayangon. Tarun tanin anak, tarun tanin apo, tarun tanin katantan. Magkili-kili to, hindi mabaya. Kamu na hadjalong ni. Tin, last niya na yaon magdihil karayawan na apo niya, ama niya, kampung niya. Di na lang, nayari ng tadyong, kapisan niyo, magsambahayang, di na kami nasadya. Nawang niya, tukya ingatanin dayaw. Bangkaw niya, kad nagsambahayang hambut, bulawan. Bangkaw niya, kad pakubul, di mo akaw rito hambuk, bulawan. Duwabud, bulawan na. Sa bukon, hirihil kay mo hadlaw ka na kanang pahala, sinduwabud, bulawan. Kiratan, di tuan, liupas sintaw yung karayawan niya. Inji matuhataw buhi, pitna, tungod pataw miyatay. Inji matuhataw miyatay, tungod pataw buhi, pitna. Amo rin pag-iyan nila, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yan tutuan, dua. A'udzu bika min fitnatil mahya wa a'udzu bika min fitnatil mamat. Tangkisan kanu Tuhan. Deng hangi sing kabuhi, iwan deng hangi sing kamata. Nasa kaliko kanin tao, marahulong ning kamatay kampung namo niadto naguuyom. Main kan di magsambahayang, naguuyom. Naman jarisan pauyumon. Manjarisan make-upan. Manjarisan palingkaton. Saka wa amil lingkat kabayaan sintao. Nailingkat kabayaan sintuhan. Ini katu piangayu. Sinabihin do katu piakay niya, pabaran niya, paahlin niya, pasahabat niya. Wa a'udzu bika min fitnatil qabr. O Tuhan namo, tangkisan kami reng hangi halong simpakubulan. Ain tuyo sintao, sambil halong kubul, magbabang, may kanin nagbabang yadturi, misang magsambahayang. Intuyo niya bang man, dumayaw, ilawang pakubulan sintao yaon. In nagbangad to, di magsasambahayang, nahiroon ta magsasambahayang. Kimugdan ataw wala. Bang mo aturon kimugdan, sabang mo ikaw pasara sintuhan, wala kimugdan. Sabab magbang, sambahayang. Iban aun aramala. Na, a'udzu bika min fitnatil qabr, o Tuhan namo. Tangkisan kami rengha ni silawang pakubula.
Di natusan amalan impya ngayon yang bukon dito. Amalan sin taubuhi. Sabab di niya kaingatan. Ampay masanato iniyari na imbeta sin Junjungan alayhi salatu wassalam mautul paj'ah. Kamatay bigla. Maubusin ang kakapala. Kanuwat bulan yun. Kapit maubusin ang bukapal. Natighan. Hangkakauman. Kanyo mga anak po. Niya. Wa'uju bika min fitnati dajjal. Masihid dajjal. Ini kaupat piya ngayon niya. O Tuhan namo, tangkisan kami reng hangi si mga tao putingan. Biya hamasan nato ini iskulon iban pangadyo ni pagputing. Di ka lang na makawak karayawan. Di ka makawaksin. Di ka makaposisyon. Di tumaasing guhit mo bang rin mamuting. Oo, nahantara sintaw iban tao na nagpaparat sa yakaw. Aw ninadlaw susungon. Imbis sara mo yan, hantara sintaw iban tao. Na nahantara mo iban sintuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ingat kanya sintuhan, mahiluhalay nuling gaman. In umat niya, imbar iman, aw na self-protection. Unin protection yan, dua amo na yung upat, a'udhu bika min fitnatil mahya, wa a'udhu bika min fitnatil mamat, wa a'udhu bika min fitnatil qab, wa a'udhu bika min fitnatid dajjal. Amo na yung beta sinabi masanato ni, tutog na kaw halawang simbahay mo, ang pakawri makarungog puting, ang pakawri makakita puting. Kano yan, mga anak po, na mura-murahan? Bangmayan kita niyo. Yanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karayawan, putukon na to, injasad na to, iwan sinyawalihan na to. Mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab janji niya, lam yaf'alillahu bi'ajabikum in abadtum wa syakartum. Di ka musik sa unsintuhan diha dunya, di da ka musik sa unhadlaw kana-kana, bang kamo nagtag-ipon kanya, iwan nagsukur kanya. Na mura-murahan, salam doa na mo, ang mga anak kapo at tiranan, magbutok kita niyo kakabayaan sintuhan na to. Ayaw kita niyo magbutok kakabayaan na to, iwan kabayaan nila. Sagawa, pataallukon na to, inatay na to, pataallukon na to, insuara na to, pataallukon na to, impituanggaw tabaran na to, pakabayaan sinallahu ta'ala, ang pakitan niyo mahambuo. Mag-amal, iwan maghinang kaatulan kabayaan sinallahu ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.